ndagushuje kandi nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Guhaye ikaze, turi ku itariki ya 15 ukwezi ni Nyakanga umwaka ni 2025. Njye wumva kuri mikro nitwa Peter. Guhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu umunsi. Reka mbibemberere mu ngingo z'ingenzi z'ikiganiro ngiye kugezaho ku buryo burambuye. Ndatangira nkubwira ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko muri uyu mwaka hari abanyeshuri 438 bagiye kurangiza amasomo mu bijyanye n'ubuforomo ku rwego rw'ayisumbuye, bakazahita boherezwa mu mavuriro aho bakenewe ndetse cyane. Ndaza kukubwira kandi ko mu zindi nkuru naguteguriye, umuyobozi w'ikigega giteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF mu Rwanda Shyaka Visi ntiyatangaje ko hari arenga miliyari 2 z'amanyarwanda yagenewe gufasha urubyiruko rufite imishinga y'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. N'izindi nkuru zitandukanye mu Rwanda ndaza kuzigarukaho, ariko ndibwerekeze no hanze y'u Rwanda. Umukinnyi w'amafilme wo mu gihugu cya Tanzania, umukobwa uzwi cyane w'ubwiza Wema Sepetu, wabaye nyampinga kandi w'igihugu cya Tanzania w'ibihumbi 2006, yagaragaje ko yatunguwe no kubona mu itangazamakuru ritandukanye mu gihugu cye cya Tanzania bavuga ko yitabye Imana. Turabigarukaho muri iki ikiganiro, kandi ndibuze kukubwira ko ahandi muri Afrika Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yahagaritse by'agateganyo minisitiri ufite polisi mu nshingano yitwa Senzo Muchuno kubera ko akekwaho gukorana n'udutsiko tw'abagizi ba nabi agamije inyungu ze bwite. Ndibwerekeze mu bindi biri kuvugwa hakurya cyane y'imbibi z'u Rwanda mu gihugu cya Iran ni mu burasirazuba ko hagati. Ndibuze kukubwira ko amakuru mashya yamenyekanye avuga ko perezida w'iki gihugu yitwa Masudi Pezeshkian yakomerekeye burya ngo mu gitero gikomeye Israel yagabye mu murwa mukuru w'iki gihugu i Tehran mu kwezi gushize kwa Kamena uyu umwaka. Turi bwerekeze no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'iki gihugu Donald J. Trump yatangaje ko igihugu cye kigiye kohereza intwaro zigezweho muri Ukraine binyuze mu bihugu bya OTAN. Anihanangiriza Uburusiya ko nibutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu minsi 50 azabushyiriraho imisoro ikarishye ndetse cyane. Bigiye kuba rero bijya kurundi irwego. Trump nawe yarakaye, ntakozwa ibijyanye no gukomeza kurwana k'Uburusiya na Ukraine. Agiye gufata umwanzuro mu buryo busa n'ubu ukomeye yari yarabanje korohera igihugu cy'Uburusiya, ariko nkuko tuza kubigarukaho muri izi nkuru uraza kubyiyumvira. Muri iyi nkuru tukugejejeho igaruka ku bijyanye n'ubu bufatanye bwa OTAN, Ukraine ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nitse gatoya hanyuma nze tubyinjiremo ku buryo burambuye. Ni mu kanya gatoya rwose, amasegonda make, reka nsome ku mazi. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko muri uyu mwaka hari abanyeshuri 438 bagiye kurangiza amasomo yo mu bijyanye n'ubuforomo ku rwego rw'ayisumbuye, bakazahita boherezwa mu mavuriro aho bakenewe cyane. Hashize igihe inzego z'ubuvuzi zigaragaza ko hari umubare muto w'abakozi mu nzego zitandukanye. Kuva mu mwaka wa 2009 u Rwanda rwashyizeho gahunda y'uko buri kagari kazaba gafite ivuriro ry'ibanze, buri murenge ukabamo ikigo nderabuzima. Amavuriro y'ibanze amwe yamaze kwegurirwa abikorera, ariko hari n'arenga 67 adakora neza hamwe biturutse ku miterere y'ahantu yubatse. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Yatanaze Rukundo yavuze ku bibazo by'abakozi badahagije mu nzego z'ubuzima. Ahamya ko abanyeshuri bari kwiga igiforomo bagenda biyongera. Ati icyo twabonye nk'ikibazo ni abakozi badahagije mu rwego rw'ubuvuzi. Zimwe mu ngamba dufite rero ni ukwigisha cyane abiga igiforomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye.
Associate Nursing Program. Yongeyeho ko umwaka ushize twari dufite abagera kuri 203 barangije abo bamaze guhabwa akazi. Uyu mwaka dufite abagera kuri 438 nabo bazakora ibizamini kandi barangije nabo duhita tubashyira mu mirimo. Umwaka w'amashuri uzatangira mu mwaka wa 2025-2026. Amashuri 18 niyo azigisha ibijyanye n'ubuforomo mu mashuri yisumbuye avuye kuri 12 yari asanzwe akora uwo murimo wo kwigisha. Ati twiteguye ko dushobora kuzagira abagera mu gihumbi batangiye uyu mwaka. Yahamije ko ubu hari ikarita igena ahagomba kujya ivuriro bitewe n'uburyo abantu batuye. Kugeza ubu amavuriro yibanze mu Rwanda ageze ku 1298. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mavuriro yibanze atarabona ba rwiyemezamirimo bayakoresha bakorana n'ibigo nderabuzima kugira ngo boherezeyo abakozi bashobora kuyakoresha mu minsi 3 cyangwa 4 mu cyumweru. Politike igenga amavuriro yibanze iri mu nzira zo kuvugururwa kandi ishobora kuzagena ko aho rwiyemezamirimo adashobora kuboneka ngo acunge ivuriro ry'ibanze hazashyirwa abaforomo bashamikiye ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro kandi bagahembwa na leta, bagahabwa imiti kugira ngo bashobore kuvura abaturage. Ngayo nguko ubuzima mu Rwanda bwashyizwe imbere ndetse bwitabwaho na leta y'u Rwanda kurusha byinshi mu byo leta yitaho kurusha ibindi. Reka mpindure ingingo. Umuyobozi w'ikigega giteza imbere imishinga mito n'iciriritse, iki kigega cyitwa BDF mu Rwanda Shyaka Vincent yatangaje ko hari arenga miliyari 2 yagenewe gufasha urubyiruko rufite imishinga y'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibi yabitangaje ubwo hafungurwaga uruganda rw'amata rwubatswe binyuze mu mushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi wa CDAT ugamije kugeza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ku masoko. Mu Rwanda Shyaka yavuze ko mu buryo bwihariye hashyizweho inkunga igenewe urubyiruko rufite ibitekerezo by'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi. Yagize ati dufite miliyari 2 zagenewe urubyiruko ruzazana ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi. Urugero ni nk'abazazana uburyo bwo kuhira hakoreshejwe imirasire y'izuba cyangwa uburyo bwo kugeza umusaruro ku masoko. Mu myaka 2 ishize uyu mushinga wemereye inkunga ingana na miliyoni 600 urubyiruko rufite imishinga y'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi, ariko umaze gutanga miliyoni zigera ku 117 ku bashyize mu bikorwa ibyo basabwe. Iki kigega BDF gitanga inkunga ya 50% by'amafaranga yose nyiri umushinga akeneye. CDAT ni umushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa muri Mutarama y'umwaka wa 2023 aho watanze arenga miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda uyanyujije muri iki kigega cya BDF kugira ngo utangwe nk'inkunga nyunganizi mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi muri rusange. Kugeza ubu imishinga 242 niyo imaze kwemererwa inkunga, ni inkunga ingana na miliyari zigera ku 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka mpindure ingingo, ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda kandi mubwire ko kimwe mu bibazo bikigoye urwego rw'imari mu Rwanda ni inguzanyo zihenze muri banki z'ubucuruzi no mu bigo by'imari iciriritse. Ubusanzwe byakabaye bitanga inguzanyo zihendutse zifasha abafite amikoro make bakunze gukenera inguzanyo nto. Gusa ntabwo ariko bimeze mu Rwanda kuko usanga hari aho inguzanyo z'ibigo by'imari iciriritse ifite inyungu iruta kure inguzanyo zo muri banki z'ubucuruzi. Umuyobozi w'ihuriro riharanira uburenganzira bw'abaguzi, iri huriro ryitwa Adecole Ndizeye Damien, aherutse kugaruka kuri iki kibazo ubwo yari muri Sena y'u Rwanda. Ati kuki muri Sako ariho inguzanyo ziri hejuru kurusha muri banki zikomeye? Iki kintu twasanze ari imbogamizi ku bantu batishoboye bakeneye inguzanyo, usanga bibagora kandi nabo bakeneye iterambere. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo hari gutekerezwa uburyo hashyirwaho ikigega cyazagira uruhare mu rugendo rwo kugabanya ikiguzi cy'inguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari iciriritse. Ni ikigega kizaba cyitwa Microfinance Liquidity Fund,
aho kizakorana n'ibigo by'imari iciriritse. Imirimo yo gutegura icyo kigega irakomeje ndetse iri kugana ku musozo. Umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda, iri huriro ryitwa Amini mu magambo y'impine, Jackson Kwitiriza, yavuze ko bitarenze mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha iki kigega kizaba cyatangiye gukora, nk'uko yabitangarije ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Rwanda Broadcasting Agency. Ati turatekereza ko mbere y'uko uyu mwaka urangira cyangwa mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha icyo kigo cyaba cyaratangiye, kuko dufite abafatanya abikorwa. Yavuze ko ikiguzi cy'inguzanyo ku bigo bito n'ibiciriritse kizwi cyane. Ati icyo kibazo tugihuriyeho twese, tugihuriyeho na Banki Nkuru y'u Rwanda, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi n'abandi bafatanyabikorwa. Turafatanyije muri urwo rugendo. Umuyobozi ushinzwe gucunga ibigo by'imari iciriritse muri Banki Nkuru y'u Rwanda yitwa Mushimirwa Clarisse, yavuze ko umushinga wo guhuza imirenge sako uzagira uruhare mu kugabanya ikiguzi cy'inguzanyo mu bigo bito n'ibiciriritse. Ati dukomoje no kuri iyi gahunda yo guhuza za sako, uko zigenda zihuza imbaraga n'ubushobozi niko n'ikiguzi cy'inguzanyo kigenda kigabanuka. Urebye nko kuri sako zihuje, ikiguzi cy'inguzanyo cyaragabanutse. Uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa mu ngengo y'imari y'uyu mwaka, aho byitezwe ko iyi mirenge sako izahuzwa ikabyara banki imwe y'ubucuruzi izaba yitwa Cooperative Bank. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi uyu ni Bwana Yusufu Murangwa aherutse gutangaza uko iki gikorwa kiri kugenda. Ati guhuza za sako z'uturere twose turateganya ko bizarangira muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ya 2025-2026. Ubu tumaze gukora uturere 7, hasigaye uturere 23, ariko turizera ko uyu mwaka uzajya kurangira utu turere twose dusigaye twamaze guhuza, hanyuma niturangiza duhuze izi banki dukore Cooperative Bank. Ngayo nguko ibiri mu Rwanda kuri uyu munsi. Reka nitse gatoya hanyuma angaruke twerekeza kubiri kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turagana mu karere k'ibiyaga bigari, tuze kwambuka tujya n'ahandi muri Afurika ndetse tuze no kwerekeza ku ruhando mpuzamahanga. Ni mu kanya gato reka nsome ku mazi hanyuma nze tubitangirire muri aka karere. Umukinnyi w'amafilme Wema Sepetu wabaye na nyampinga w'iki gihugu cya Tanzania mu mwaka wa 2006 yagaragaje ko yatunguwe no kubona mu itangazamakuru ritandukanye ryo mu gihugu cye cya Tanzania bavuga ko yitabye Imana. Uyu mukobwa yabitangaje yifashishije ubutumwa bisa nkaho bwari bwacishijwe ku rubuga Rwanda Instagram rw'umunyamakuru Mirali Ayo uri mu bakomeye muri iki gihugu cya Tanzania. Bwavugaga ko yamaze kuvamo umwuka. Mu kubusubiza yavuze ko hari abantu baba bashaka kubabaza abakunzi be. Ati burya narapfuye nkaba ntabizi. Umuntu wese wakoze ibi Imana irakureba. Amakuru y'ibihuha akomeza avuga agira ati muza kubabaza abantu bankunda kubera kujya ku gitutu. Abakurikira uyu mukobwa bahise bagaragaza ko umuntu wakwirakwije ubu butumwa akwiriye kwigaya. Abandi bavuga ko bakibubona bari baguye mu kantu k'uburyo bukomeye. Si ibyo gusa, nderekeza n'ahandi muri Afurika nkubwire ko Perezida wa Afurika y'Epfo Kizigenza Bwana Cyril Ramaphosa yahagaritse by'agateganyo Minisitiri ufite polisi mu nshingano yitwa Senzo Mchunu kubera ko akekwaho gukorana n'udutsiko tw'abagizi ba nabi agamije inyungu ze bwite. Ku itariki ya 13 z'uku kwezi nibwo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Minisitiri Senzo Mchunu na komiseri wungirije wa polisi Shadraka Sibiya bahagaritswe ku mirimo yabo by'agateganyo ndetse batangira gukorwaho iperereza. Bwana Cyril Ramaphosa yavuze ko atari abo gusa ahubwo inzego zose zigiye gukorwaho iperereza ngo harebwe niba nta ruhare bagize mu gushyigikira udutsiko tw'abagizi ba nabi. Yagize ati inzego zizakora iperereza ku ruhare rw'abayobozi bariho cyangwa abahoze ari abayobozi mu nzego zitandukanye, harebwe niba
barafashije cyangwa barirengagije ibikorwa bitemewe n'amategeko, kwanga kubahana no kureba ko hari inyungu y'amafaranga cyangwa iza politike zivuye muri utwo udutsiko. Ibi bibaye nyuma y'uko umwe mu bayobozi bakomeye muri polisi Generale Nahla Mukwanzi ashinje Sinzo Mchuno gukorana n'udutsiko tw'abagizi ba nabi, avuga ko uyu muyobozi ashyigikira ibikorwa byo kwica abantu bikorwa n'utu dutsiko, aho hari iperereza rikomeye yahagaritse mu nyungu z'utwo dutsiko bikarangira bimenyekanye ko ari two twagize uruhare mu bwicanyi bwabereye mu ntara ya KwaZulu Natal. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko kandi byagaragaye ko hari inzego za polisi zisa n'iziyoborwa n'utwo udutsiko kubera inyungu zibigiramo. Uyu mwanzuro wa Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa wo guhagarika minisitiri wa polisi by'agateganyo waguye neza bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu, kuko bifuzaga ko yahagarikwa burundu butagaruka muri izi inshingano. Ngayo nguko ibyo muri Afrika y'Epfo nabyo biba ari jugujugu hasi hejuru. Reka nivire muri ibi biri kuvugwa muri Afrika njya ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Intambara y'amagambo yatutumbye hagati ya Perezida Janvier Milei n'umuperezida uyoboye igihugu cya Argentine na Vice Perezida Victoria Villarure, nyuma yaho Sena y'iki gihugu itoye umwanzuro usaba ko amafaranga ahabwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru ngo yakongerwa. Perezida w'igihugu Janvier Milei yaramaze igihe arwanya uyu mwanzuro, asobanura ko watuma icyuho cy'amafaranga ajya mu ngengo y'imari ikiba kinini kurushaho, bikaba byahungabanya ubukungu bw'iki gihugu cya Argentine. Bijyanye n'uko Vice Perezida Victoria ari nawe presidente wa Sena, Janvier Milei nka perezida yamwibasiye yifashishije imbugankoranyambaga amwita umugambanyi w'ishyaka ryabo La Libertada Avanza ndetse n'igicucu mu bijyanye n'ubukungu. Victoria yasubije Perezida Janvier Milei ko abari mu kiruhuko cy'izabukuru batagombaga gukomeza gutegereza ko amafaranga bahabwa yongerwa, asaba umukuru w'igihugu kugabanya amafaranga ashorwa mu butasi no mu ngendo akorera mu mahanga. Vice Perezida kandi yasabye Perezida kuvuga nk'umuntu mukuru, bishatse kuvuga ko akoresha amagambo rwose agaragaza ko imitekerereze ye ikiri ya cyane. Perezida Janvier Milei yahise atangaza ko azitambika uyu mwanzuro yifashishije ububasha buhabwa umukuru w'igihugu, kandi ko Sena nikomeza guhangana nawe azitabaza urukiko rukuru rw'ikirenga n'izindi nkiko muri iki igihugu. Ngayo nguko batangiye kujya hasi hejuru. Ngayo nguko ibiri kubera muri Argentine. Reka nerekeze mu burasirazuba bwo hagati nkubwire ko amakuru make yamenyekanye avuga ko perezida wa Iran, uyu ni Masoud Pezeshkian, ngo yakomerekeye mu gitero gikomeye Israel yagabye mu murwa mukuru w'iki igihugu cya Iran gifite umurwa mukuru witwa Tehran muri Kamena y'uyu mwaka wa 2025. Aya makuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cyo muri iki gihugu cyitwa France ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa Nyakanga, aho cyatangaje ko ngubwo habaga inama yahuzaga abayobozi bakomeye mu gihugu cya Iran yiga ku mutekano w'iki gihugu, ngo aribwo Israel yagabye ibi bitero bikomeye mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Tehran. Ku itariki ya 16 rero nibwo Israel yagabye ibyo bitero bikomeye birimo ibisasu bitandatu mu nyubako iri mu butaka yari yabereyemo inama yigaga ku mutekano wa Iran, aho yari yahuje Perezida Pezeshkian n'abandi bayobozi bakuru b'iki igihugu. Ngo icyo gitero cyangije byinshi, harimo n'ibura ry'umuriro ngo byatumye abari bitabiriye iyo nama bahunga, ari byo byaje kuviramo Perezida Pezeshkian kuvunika akaguru ubwo yageragezaga guhunga aharashwe n'igihugu cy'abasioniste cya Israel. Farsi, iki kinyamakuru cyatangaje ko iki gitero Israel yagabye kimeze kimwe nk'icyo iherutse gukora muri Nzeri y'umwaka wa 2024 mu mujyi wa Beirut mu gihugu cya Liban, cyahitanye umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah, uyu ni bwana Hassan Nasrallah ku itariki ya 24
z'ukwezi kwa Kamena nibwo leta ya Iran n'iya Israel byemeye guhagarika intambara yari imaze iminsi 12 birasa naho ubudahagarara kuko byari kuri buri ruhande imvura y'ibisasu byinshi ndetse ibisasu biremereye aho byarasanye ku buryo bukomeye ndetse cyane. Gusa leta zunze ubumwe za Amerika mu bufatanye n'ibindi bihugu bitandukanye mu isi byakoze bishoboka byose iyi ntambara irahagarara. Reka nsoreze iki kiganiro naguteguriye rero kuri uyu munsi kuri aya manywa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida w'iki gihugu yitwa Donald J. Trump yatangaje ko igihugu cye kigiye kohereza intwaro zigezweho mu gihugu cya Ukraine binyuze mu bihugu bigize OTAN, anihanangiriza Uburusiya ko nibutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu minsi 50 azabushyiriraho imisoro ikarishye ndetse cyane. Trump yarakaye. Trump yabivuze nyuma y'inama yagiranye n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OTAN cyangwa NATO yitwa Mark Rutte i Washington. Mu kiganiro n'abanyamakuru Trump yagize ati dushaka ko Ukraine ibasha gukora ibyo ishaka idafite imbogamizi. Mark Rutte nawe yemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika yemeye guha Ukraine ibikoresho byose bikenewe binyuze mu muryango wa OTAN kandi ko ibihugu by'i Burayi ari byo bizishyura ikiguzi cyabyo. Ibyo bihugu nabyo bizoherereza Ukraine systeme z'ubwirinzi mu kirere bisanzwe bikoresha mu rwego rwo gufasha Ukraine guhangana n'ibitero rutura by'Uburusiya bidahwema kubagwaho nk'imvura ivuye mu ijuru. Nawe muri aba bayobozi watangaje urutonde rusesuye rw'intwaro zizatangwa, ariko Mark Rutte yavuze ko harimo misile n'amasasu. Donald J. Trump we yavuze ko zizaba ari intwaro zigezweho zikoresha ikoranabuhanga rihanitse zifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari kandi ko zizoherezwa vuba mu rwego rwo gufasha igihugu cya Ukraine mbere yuko gihinduka umusaka kigasengwa na Moscow mu buryo bukomeye cyane. Mark Rutte uyu munyamabanga wa OTAN agaragaza ko ubutumwa bwa OTAN uyu muryango ayoboye bugenewe Uburusiya. Yagize ati iyo mba ndi Vladimir Putin uyu munsi. Akomeza avuga ko yari kubanza gutekereza ku buryo yashyiraho imbaraga mu biganiro byo kurangiza intambara na Ukraine. Trump yahise yemeza yerekana ko abishyigikiye iyi gahunda nshya y'intwaro ije mu gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikomeje kwinjira mu mwaka wa 3 ndetse ibiganiro byo guhagarika imirwano bikaba bigaragara nk'ibyahagaze rwose. Nta ntege na nkeya ibi biganiro bigifite. Ngayo nguko Donald J. Trump ndetse na Mark Rutte ngibyo ibyabereye muri White House ubwo yagiriraga uruzinduko muri kiriya gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, igihugu bakunze kwita ko ari igihugu cya Uncle Sam. Reka ngiye ngushimire we twabanye muri iki kiganiro kuri uyu umunsi no kuri aya manywa. Nkwifurize kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo birakomeza kukugeraho uko amasaha agenda yigira imbere. Kuri uyu munsi tugufitiye ibiganiro byinshi, ntuze gucikwa kubana natwe. Ngiye nitwa Peter, ninjye wumvaga kuri micro Ijwi TV. Dusubire mu bindi biganiro turi kugutegurira. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.